پاشا دین بو آن خلق جیروک حسن مته ده هیامکی ده لنافچه اکی باجار اکی مزن شین و گل اکی خوشی که اف باجار دمنه دستراتیا پاشه اکی دولمند و سرگز ده جه خلقی نخواه برچیان تیر دیکه و تازیان بکنج دیکه هر وها پاشا جه خلقی خواه و خلق جه پاشه خواه گل اکی خوشحال و راضیه دیوانا پاشه هر تم جه خلقی تجیه جبلی ویا جی سال دو جاران همین مالمازن نافچه بانی دیوانا خود که و ده جوینین وها ده براملدار خواه رمله ده آویتن و به وی آوایی خلق نافچه خواه جه خیر آنجی غذابا پیش آگاهدار دیکه جه سالان دیزا سالک بسایه شیخ ملا میر و مازن وی نافچهی هاتنه لدیوانا پاشه جویانه سرهف لسر همی روشین نافچه ده پیون دوره پاشا رملدار خود ده بانک کرن رملدار تی بروشک گرامگیر سلاوه که پاشه و لجواتا در دور هلده ده و ده چالجیه کرامت رودنه پشتی که پاشا گوتنین خوین جواتی رد قدینه و دیگره سر رملدار و ده بیجه ده ویجاره جی دوراته رملدار هیجا کابنی را بیچل پیشیامه نه گیم و نجی زیده ده چه دید ویج مره بلیو بکه رملدار چارشفه که راش و هنگ آف دخوازه خلام زوزو کاده چن و تینن رملدار آوه دیکشنه برخواه کیفا دسته خوشل دیگه و دسر و چاوین خورده ده دوره وی چارشفه راش دسر سر خواه ده دقاله بینه و دبن ده خواه دسر آوه ده خوار دیگه دنگه که هری بچوک جی ججواتا مزن نایه بچاوین مرقداری همو لرملدار و چارشفه راش دنیرن گلک نابهوره رملدار به هست چارشف جزر خواه داویجه جکویر ده آخی نکر کشینه لسر ویه که پاشا بری خود ده رملدار و دبیجه دکا وره زمین یا رملدار دلال اف کسر او کووانت یا جکویر خیر آن شره رملدار هر دستی خواه به هیوی بر بجور و دیگره و دبی ما چه خیره پاشای من لگوری تشتیکو من درملا خود دید بو بلاتا که مزن لپیشیا نافچه همه ده داویا پایزا پاشین ده با او بحوزک ای دست بی که اوی حتا 3 شب و 3 روزان بدومه دو رجی بشب و روزه که اوی بارانه که خورد بباره لیا هری خراب اوه چی کسی کو جوی آوا بارانه وخواه اوی دین ببه دما رملدار گوتنین خود قدینه همی کسی این دیوانه بروشه که مطمایی لپاشه دنیرن لبندی پاشه نکو ریا خلاصیه جوان را ببیجه لی پاشا بخواج یستوی خوار کریه و هر لبر خود نیره دوره سر خورادکه لجواتا دورا خود نیره و باوه کی به هیوید بیجه گلی جواتا دلال و همیان جی گهداریا رملدار کر تشتیکو از بکاربم آنجی ببیجم اوه همی رونشتوان نافچه جوی بوبالات هایدار بکن و برا جنها ده سارنج جرن و برمیلین خود تجا آف بکن پواهای جواتی وان گوترین پاشه ده بجرینن و یا چیترین جی اوه ده بیجن لی دوره باش خویا دکه کو پجراندن آوی پیشنیاره تنی جبو خاطره پاشای مزنه لورا پشتی کو اف بویه را بوبرات دناوا خلق نافچه ده بلاف ده بجی جبلی پاشا و وزیروی تو کسک سارنجان ناده چیکرین و تجا آف ناگن کس گوه خواه ناده رملدار هر کس پی تنازین خود که و دناف خود ده بیجن اف دیزا وراکیه که رملداره پارجی گوته بو لبوهارا پیشین بقاسی گربونا باقان اوی زپیکه که بباره جمالی خواه در نکون و بوان ورین خواه امسی روژان دبنی ماخین خانیان ده تی و برچیشتن دف جوی بردایی بردن دست پیکه هاوینه ده بوهره و هیدی بر به پاییزی دچه پاییستی و ایدی دکه درباز جی ببه آنها دروجین خو این داوین ده لدشتک دوری نافچه بابلیس که گراده به و وک ریسیه پلاخک هشک بر با آسیمان و بلند به رونشتوان نافچه دبینن کو او بابلیس کامازن دبه تالازک خورد بری روناهیا روژه دیگره و وک اولکی راش بر به نافچه وطی ترس و خوفک مزن لخلک نافچه رادبه و خود آویجن هندرین خانین خواه 3 روز و 3 شوان جبن ستارا خانین خود در ناکون پشتی 3 روز و 3 شوان او بوبلاتا با و باهوزی ده تافه لی ده پایرجی مینا کش دوی کنده برجه
بارانeke pir xurt dibare. Pir namîne ku bajar li ber avê biçe. Rewşek wisa xirab e ku dê xwedîtiyê li zarokên xwe nakin. Herkes ketiye taya serê xwe. Lê piştî rojeke din tava baranê disekîne wek hemû rojên payîzên paşîn dîsa germ û ron e. Lê ev bûne çar rojên xelkê navçeyê ji hundirê mala xwe derneketine. Ji rûniştvanan gelekî wan pir namîne ku ji tîna bifetisin. Bêyî ku zêde li ser bira min tavîlê dadidin satirên xwe û dikişin ber kaniyan û bîran. Ji her kanî û bîrekê av tê vexwarin, pez û dewar têne avdan. Lê tenê paşa, wezîrê xwe û zarokên wan ji malên xwe dernakevin û ji ava derve venaxin. Roja pêşîn bêdeng derbas dibe. Ava baranê di roja duyan de rengê xwe li xelkên navçeyê dide der. Dengekî tevlîhev ji her kuçeyek bajêr bilind dibe. Paşa û wezîrê xwe di malê de guhdariya vî dengê tevlîhev dikin. Gelekî diramin, lê tiştekî ji hev dernaxînin. Mîna ku neyaran avê dibe ser bajêr, an jî serheldanek li dar ketibe. Lê dema ku paşa û wezîrê xwe derdikevin derve, dinêrin ku çi bibînin. Ji zarokan heta kar û pîrên bajêr xwe şil tasî kirine, dibezin, lûtikan didin xwe, jin û mêr li ber çavên hev bi hev dû ve dizeliqin. Paşa û wezîrê xwe li talda qoziyekê kuçê xwe vedizilînin û ji wir temaşa bergeha xelkê xwe dikin. Di vê navberê de xurtek paşê û wezîr dibîne. Bi dizîka heta ber paşê diçe. Ji paş ve xwe diavêje ser paşê, taca serê wî ji ser wî radike û diravîne. Heta demekê jî paşa û wezîr li pay xurt diravin ku tacê ji nav lepên xurt derêxin. Lê xurtê çalak xwe nade dest wan û her di kuçan de dibeze. Xelkên di kuçan de dengê xwe bilind dikin û bi vê rewşê dikenin. Paşa û wezîrê ku dibînin wiha nabe, dev ji tacê berdidin û vedigerin tên malê. Paşa û wezîrê xwe heta çend rojan jî ji mala xwe dernakevin. Gelekî diramin, dipûnijin û bi hev dişêwirin, lê rêyekî ji hev dernaexînin. Di dawiya dawîn de biryara xwe didin ku ji wê navçeyê bar bikin. Lê dûr e bi vê biryara xwe jî nakin. Lewra paşa gelekî ji xelkê xwe hez dike û destê wî ji bajarê wî nabe. Loma paşa dîza bi wezîrê xwe dişêwire û hat bêje: Ya wezîrê minî delal, her wekî ku tu jî dibînî tevahaya xelkên bajêr dîn bûne. Bi vê rewşa xwe em ê nikaribin bi wan re bijîn. Ez bi xwe du rêyên derketinê dibînim. Yek, barkirina ji vî bajarî, a din jî vexwarina ji ava vê baranê. Îcar ez dibêjim ku vexwarina ava baranê ji barkirinê çêtir e. Lê ez nizanim ka tu çi dibêjî, çi difikirî. Wezîr bi livek bêçare stûyê xwe xwar dike û dibêje: Paşayê minî delal, maqey ez ji te neçêtirim. Li ser vê yekê paşa, wezîr û zarokên xwe jî diçin ji ava wê baranê vedixwin.